Hello, welcome back to my YouTube channel. Oh, yeah. This is pumpkin leaf. Oh, naman liya ya bang nahi ki le happy takina like button on na make sakin la. Subscribe nai lo bang nahi zen le hon subscribe sak le chin chi hi ka hon nget na hi mo sa hi ke ya I on hi sak le te ki pa di ka hi ai con lang na je ka hi le wa ya ka video ma sala men le te ya apo tung lai khong ma neu chik chik ka phak lai khong kha hi chi tu ka hoi di lam ki thei lo in chin to chu ong hoi la tel ta mo me khat me ni khong bang le ki me ta hi tu lai weather khas lum hi mai overheating ya ya mali lian do le thang ho te le khang na sao he khang khol ki mo after 1 weeks yamo zalama video last na pen kha 1 weeks khong ya cha pha panu an kha hiai asial khong bang le du un chin wai to an to hi cha mix khomi te kha pia lian do le thang ho ai wa ya agial pen kha lian do hin chin agial ka chi ya white neu chik tel pen mo pure black pen kha thang ho kha ak te ngay api ti kha tui dek ta tui ut pian ta atal te zo lian de lo go di hizel mai lo dia ke le dei hong na molen contact lo te mo ki man chik chik ale ki piak thei tho hi ngay song tung hi ya anwa ya the fighter wai hoa lùm loay trên nào lấy hoa ya om tol dam hi thia to hi ai min te le nili ma tol dam hi ya luk hi ya ki u tin chen ke le to ai video la zual in ka zo changa tol dam hi thia ti ka hi ma ai hi le này hỏi không mai every day she give us 1 egg na so it means 1 week 7 eggs 2 weeks 14 eggs bây giờ cả ăn lê hỏi tắc cả cặp giang mồi hay chưa ngày liền ngày mấy bìm bìm mấy chỉ không hia nó lẽ đi sát đàn cho over rồi mấy nè ya chiu. Thank you for watching this so simple video.